Hayi-ke bahlali uKhanyi Mbau usethe wazitholela naye othandiweyo wakhe ukudya mushonga. Ugayi lo phela waseZimbabwe lo phela ayeke waduka kuyena bese Dubai, kodwa waphinda futhi wamthola kwamadrama. So useze wabona ke manje ukuthi inqubekela phambili ikhona, awuzizweli. Usethe wabonisa ke uKhanyi Mbau manje akasenzi emaphoneni umathandana wakhe nokunzya the Zimbabwean guy ukuthi impela basemathandweni. Oh, simbongele uKhanyi Mbau. Uqhubeke njalo nje ntombazane. Usethe wabonisa ke nama-fans wakhe ukuthi le nqola ayimile, iyahamba, bayathandana futhi lokhu okuvutha amalangabi. Kuhle ke lokho, simbongele ugirl. Singaleke sagxeka njalo, mthande umuntu wakho girl. Lapho ke uphela Mbau usethe wathatha isinyathelo esinzulu, washo wabhala i-tattoo ethangeni lakhe igama lakhe phela uGayi, lokho okukhombisa khona ukuthi uthando labo alunyakaziseki, alushaykheki, lumile luqinile lutempo. Leso ke istep esuke sinzima empilweni, ngoba khombisa kona ukuthi ngokwamanye amazwi kusuye kuchaza kona ukuthi i-relationship yenu iyaqhubeka, ayimile. Hawu sikubongeleke girl. Noma ke phela abanye besho babeka ukuthi uthathe isinyathelo esinzulu, kanti vele bowuyoze usithathe nini empilweni. Thina sikubongele ukuthi ke girl uthe wasithatha lesi sinyathelo, wabona kufanele ujabule. Isikhathi bese sakuvumela, jabula, uenjoy, ngoba ukukhala kuvela noma ikuphi. Qhubeka njalo ke ntombo, uenjoy impilo. Umuntu wakho as long esanawe ungowakho, ukuthi kwenzakaleni empilweni, impilo injalo nje. Qhubeka njalo unomuntu wakho, umthande as long esake eduze kwakho, ungakabi khona amathize. Umuntu wakho uma ngabe esakuthanda, mnike nawe leso sikhathi. Unganaki-ke ukuthi sithini la ko social media, kepha wena buyiqoqa nje impilo yakho, ume ndawonye, ubhekane nomuntu wakho, umthande ngesikhathi kufanele umthande ngaso. Unganaki, ungabheki emaceleni naye, as long umuntu wakho ekhona ekuthanda, nenza okuhle empilweni, kuhle kuyancomeka lokho. Uqhubeke njalo. Shuthi ke uKhanyi Mbau usengomunye osethe wathathwa naye uGayi ukuthi uyamthanda, and i-relationship yabo it's moving for a very long time. Ngoba isinyathelo sokuthi wenze i-tattoo emzimbeni wakho ngegama lomuntu okukhombisa khona ukuthi ngampela you are going far with the relationship, ukuthi niya move nale relationship, ayimile ndawonye. So ke siyabonga ke istep entena sithatha, niqhubeke njalo ningapheli endleleni, ngoba lokho kuzobe kusiza abangenalo uthando lokuthi niqhubekele phambili. Hayi ke mina ake ngihlikele ngezasi, ngisho ukuthi ke ngicela niqhubeke njalo, nileke niklikhile phela lapho ku-subscribe button, ningilandele. Ngizoleke nginicobelela ezinhle zodwa izindaba. Nginithanda ule.
kuhle kwethu pha ziye emagwayini.